Da, imaš i tu. Drugari, zaznao sam sa dima delama koliko god hoćete, mislim. Šmirgle. Lance, drugari. Pogledajte ovo. Lanac. Drugari, lanac košta para, logično, da. Tako da ono, kanap. Mislim, kanap, drugari, ko kanap. Tako da ono, plano da. Trak je ovde. Vidite radno delo ovde. Drugari, rukavice. Ovo za novu godinu ukrašeno. Merry Christmas, drugari, Christmas. A drugari, ovako izgleda sve. Vidite, da. Obeležavate, drugari, crvena bela traka. Nju ste, mislim, svi videli za nju, svi znate, da? Znaš što, drugari, okej. Ovako to sve, drugari, mu izgleda, dragi. Toneri, drugari, evo, ćemo doći. Toner, drugari, za sipanje u belu farbu. Oni se, drugari, razmeša i dobije se nekakav god boja. God boju uzmete, ta će se, drugari, dobiti. Evo, drugari, ovdje rukavice, diskovi. Juj, drugari, ova zaštitna odeća. Mislim, standardno, svi ste vidjeli, da? Pogledajte. Staklo. Ja se, drugari, čisto ono uplašim. Ovdje cipa, drugari. Ovdje, drugari, isto. Radno delo. Pogledajte ovo radna jakna od Vurta. Proizvođač Vurt. Mislim da ste čuli, da? A ono, ništa standardno i ništa jasno, drugari. Ovako. Ovako, drugari. Pogledajte sa flikerima, da? Da vam pokažem koliko košta. Majstore, drugari, košta para, vidite. Majstor, evo. Znači, vidite ovdje majstor, znači žimog, da. Drugari, maneken. Eto, čao.